Impal East ki napet paliam di Poronpat lari FCS ki godown sing Minister Biren yengsin kre godown sing asi tha si ki manung salai bahawragani. Ngarang daki churak ki benong na maram orga Impal mafam ki ad isaw thoklay adu IFC di thawmi amtan laktuna semjin thajin ba laitri. Nungai da leiba maitai khul ki miam sing ngasi khul thadok kun satna kre hausi ko ni lilong community hall changja famlong kun lairi. Laribim ki anaba sing Jenif na lem lain kun lakpagum siren lengang khulen dagi thanipal ka tangai riba mit uzadra bangang amasu lem na lain lagani. Amasung Manipuri swimmer Mahananda Made Hiren na kuntra umdoi siba Glenmark National Sub Junior Aquatic Championship ka gold medal amamam law bangam kre. Mayam kurumjare adom na yengbir bis impact news ni ayokram somendro na uzi pungza sipabugi maroiba pausing miyam da pijari. Impal East District ki manung chana leiba napet paliam di Poronpat leiba FCS ki godown sing ngasi CAF and PD Minister Ketrimum Biren chatuna yengsin kre ngasi ki khongchat adu ki matung da paumi sing da phongdok ki bada sangai pro da leiba FCS godown dagi fair price shop agent singi sing sangai pro godown dagi piramba adu FCS na salaiba godown sing dagi sing pinan ba government thabak paikhat le masigi da district headquarters sing da leiba godown sing mathau tawal lagani. Food security eke makada miyam na siyang marangkay na amadi matam sana yahon bangamna na bagi damak napet pali amadi Poronpat layriba metric ton chamangat san bagodown aniyasi salaiba tha sige manung da hauragani. Masigi damak talakot pamtok ba thabok pumna lakot na minister na marilena ba authority da akan instruction piki napet pali da layriba godown dagi an magi oina lamlai khundrak mas andro assembly constituency ki siyang agent sing na lawyan na basil lagani. Loinana Poronpat layriba godown asidagina akoy bida layriba assembly constituency sing na sing launan na ba silagani. Sandil district ki oina fair price soap agent sing na sing na ba sing bada kudong sana na bagi damag palen da godown oina ro mapamama yengli Thaubal district ki oina su kakching da godown oina ro mapamama state government na yengli loinana Churachandpur gi su godown oina na ba athu matam da mapamama thidok lagani hana phongdoki. Akoi napet pare da laiba akoi godown sida akoi Impal East ki kendra ahum ki thamgani ado hoji hoji akoi lemin nariba akoi ki Poronpat laiba sigi FCS ki godown asida semjan sajan bakara akoi athu matam da khona raga masida su Impal East district ki hariba godown asida district sigi laiba kendra mayam jigi akoi loinamak masida ki chengpin na ba thaurang paket kani hariba se athuba akoi July thasi matungda manungda akoi sing mafam district headquarter ponu pin na thorang leje ngasi phongba pause singda lamlai assembly constituency ki manung chanba mafam da food security eki makha da pi baseng suna fangi fangde haba gamari leinana lamlai police station da ching thingat khra na phongnarak li ba si political gi drama ne hana logani hana minister Biren na paumi singda hangba wangi paukhum moina phongdoki police station thingat li haba gi mari leinana lamlai police station ki officer in charge H Zoni Sharma na su food security eki makha da pi baseng police station thingat khra hadi ba si aran bani masigi matang da report amat laitian na phongdoraki Saijang awang laikai dagi fair price soap ki agent oide ba huidrom angau to na su ek asigi makada miyam na yena na thamba seng laikai gi mioi khara na masa khangdring da hauki batang kuntra da mayum dagi pu ki bane thaudok adu mari len lamlai police station da FIR ma thangat lagani hana paumi sing da phongdoraki sing si thingatle habasi aidi political drama ne hana logani akoi ngasi police station da chalaga hangubada paulona bada kanagoma ta seng thingalakpa leite haidana main hai ado wrestling agent do agi kendra oibani aina paulawi karmain to bono aina hangoba kanda lekai adai gi mioi khara laaga cheng du pubi khre haidana ai police ta complaint taw khre ado ma cheng pu gi mising du phabi yu haidana ma smain hai khre tai aduna hoje akoi kendra da card paiba singi phangmam sok wat pa leire masing je yengchan gani ado thigat kani ado ga karigam awat pa leire maga di madu pina na bhona Nakal Lamromda Lamlai the food security sing soon fangan de habiki matang ngasi Lamlai fair price agent sing go ba mi phama pangthokre niyom gi matung ina card pai ba mi khakta de sing pi ga da bani haba agent sing na khangi adu card masing soon laitringai mamang da miyam puna khara thungna ba khalaga Lamlai assembly constituency da food security eki sing yen ki bane masida mioi khara na sing suna fangandra na wakalagli ba se card pai da imung sing da pi ki ba sing adu amu khana lokhat lu hai ribara BJP ki mioi khara na sing suna fangan
गदबनी हाइरबनिना मखाताना सेंग येलकपदा फूड सिक्योरिटी की कार्ड पाइब युमथोंग सिंग खक्तदा सेंग पीब तारकले मरम अदुना लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग नेशनल फूड सिक्योरिटी ए की कार्ड पाइब इमुंग खक्तदा सेंग सुना पीरगने हना लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चन लेबा 44 तेलौ चना के फेयर प्राइस शॉप एजेंट KSS अंगोक तोना फोंदोरकी हाइबा सेंग के जी अखोइगी त्राम से अदुम कार्ड पाइबसु पाइदबसु अखोइ पुन्ना येलसेना अदुमानि येलुकांदा UGBGP की कांगबु खरना का चेंग सुनी यंदब यारोय हाबगी इरांग अमा कन्ना सालबो सागले मोइने सागले इरांग जिगी मतुंग नति अखोइ जि कार्ड पाइदब दखनि येंगि पोसिंग जे अखोइ खोंकट पाइबा मा संगी हान कार्ड पाइबा कांगबु सिंग जे अखोइ पोसि नियम सुमना येनबगी तौबु ताबनि मसिदे लमनाइ केंद्र की हुसि कार्ड पाइबा पाइदबा आइना खनि येलबो पोस्टु हुसि कासी पाइदबगै लहौदागदि अपाइबा खर जिगी येंबा कांददि सिगी पोसिना अखोइ याम कोमना फजना अखोइ शातो बंगंगदना अखोइना खल्ले अमरोमदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट असे खुराई केंद्र की मथोंग मरम खंगद्रे सेंगयन अमदी कार्ड पीब मतमदा MLA ने तौनिंगबद तौदुना लैरे हैना खुराई केंद्र की मियाम मराल सिरकली ngasi खुराई सजोर लकायद लेबा सोशल वर्कर एस सुसिंद्रो की युमदा पाउमी सिंग उनाबा मदा सुसिंद्रो न हाई कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मियंग मखादा मियाम दा फंगलिबा सेंग अमदे मसिगी मरी लेनबा कार्ड पीब मतमदा लोकल MLA ना माकी खुदसाबी येंगलगा पीरे MLA की असुंगबा थवोंग असना खुराई केंद्र की मियो क्यागे फंगफम थोकपा साथुंग फंगंद्रे नाकलमरोमदा हिरम मसिगा मरी लेनब ऑथोरिटी दा हाइजरुबा मतमदसु ताबीद्रे हैना एल सुसिंद्रो न मराल सिरकली केंद्र असिगे असुंगबा मवोंग मरिल तादब थवोंग असना मखा ताना सथदुना लैरबदे मियाम की ओब असौब इहौ लाकन हैना सुसिंद्रो न सेक्शन वा थमलकली लोइना नंगासिगी पावगी मिफम अदुदा खुराई केंद्र की मियो क्या अमसु सरुग्या की केंद्र असिगी मनुंग मफम खरदा चेंग येनबगी थबक थरोमसिंग चथरइबा येलिबा असिसु पीओ हाइरिबा अदुम चेंगसिंग सुना फंगंदबा असु मयामसिंग असिगी दायित्वसे खुराई केंद्र की मिहुत ओइबिरिबा MLA ना लोभम थोई DC दा चलगा वाकटपदसु ताबीदबा पुलिस स्टेशन दा चलसु वाकलसु ताबीदबा गवर्नमेंट दा हायरसु ताबीदबा अदुना मसु म ताबीदबसिंग कनादा चलगा वाकलगदि हायरगदि तागदगे हायबगी मखुनजिंग दो अखोइ थिरा थिदो मतुंगदा अखोइ चप चाबा एक्शनजिंग लखोइ लखोटकनी प्रजागी चखाउदा सगुन तौरिबा मियोइसिंगजी मथत अखोइ चैराक पीबा हायबसे अखोइ प्रजागी अमत तोरबा वाखन्नी ngarangdagi churakhiba nong na maram oraga imphal gi mafam kayada ichau thokle uripok kangchup road ki flyover bridge dagi hauragana iroisimba faw gi lambi lairak amadi yum mayamba namul turel gi ising pathorakwa amadi thumjinduna lairi maruaina iroisemba lamboi khongnang khongi miyam singdi yum manungda ising changsilakpana maram oiraga khudongsa da kaya mayoknari ising thumjinduna laifam laitraba imung khara gi miyoi singdi laikai gi mandop sangda sangjafam lauduna lai yaunari मियाम इचाउ की मायोकनरबसु हौजिक फाउबी वेना मणिपुर लैंगा की माइकैदगी करिगुंबा थबक अमत पाइखटप उद्री लोइना नंबल तुरेलदगी इसिंग युरकपा मदि पाथरकपा युम क्या थुमजिन खरबसु IFC दगी थौमी अमतन लाक्तुना सेमजिन साजिनबा उद्री अमरोमदा चैराब कोर्ट की कैंपस सु इसिंग न थुमजिन खिबदगी कोर्ट असिगी स्टाफ सिंग मौ सागुम मथौ तौबद अपनबा ओइरी अदुबु रिक्शो फुलर अनीना कोर्ट कैंपस मनुंग संगबदा लुपा तरा लौ लोइना न थोरकपदसु लुपा तरा लौदुना सर्विस तौरंबा इंपैक्ट न्यूज न थेंगनरकी ngarang ai akan mamong da takiba nong namar moraga imphal urkhul lambi gi mafam kayada landslide thokre mafam kayada gari chamanga hena panduna lairi ngasai ukangan madagi hauduna imphal urkhul lambi gi mahadeva gi manak nakna singleba kinthaduna lambi asi faunaba ngamdana lairi singleba kinthabuna lambi asi thingkhibaga loinana mal gari amadi passenger gari chamanga hena panduna lairi nakalamrom da lambi asida stawrubu nungjau anina lambi asi pura block tawduna laibana miyam da hena awaba ma oheli miyamna lambi asida lairi balabak amadi nungsing asi lawthoktuna khong lambi ama semduna imphal amadi ukhul lambi asi faunari Nungay da leba maitay khul gi miyam ngasi khul thadok tuna safagada mafam da sena khre ngasi ayuk apung mapalum tab adwai dagi nungay maitay khul gi khunja sing pot jomduna iram sifai ga nungay ga fauna riba suspension bridge landuna safagada mafam yengduna chanaki khul thadok tuna chanaki ba khunja sing angang ahal yauna puna yum
हुम्फुतरा मंगारोम की मियोई चमंगारोम ने इम्पैक्ट न्यूज ने सतुना यंगसिलोबदा नुंगै की मैतै खुलदा लैरिबा युम पुनमक सोलोंदुना लैरम की मी अमता लैनरम खिदे पुमताक ताकलम की लोइना सीआरपीएफ अमदि मणिपुर पुलिस की पर्सनल खरम फम अदु लैबा थेंगनरकी निंगसिंग बयाबदि जेएसी अगेंस्ट द क्रूएल फायरिंग एट नुंगै मेरा पाइबिना नुंगै द लैरिबा मैतै मिया मसी अकी तुजुंग याउदुना लैनरबा नुंगै द पुलिस आउटपोस्ट अमा थंबीबा याउना तोंगान तोंगान डिमांड सिंग मेमोरेंडम अमा हौकिबा जुन कुनमापंदा चीफ मिनिस्टर द पिशिन की बने लोइना पुंग निफुनिपान की मनुंग मेमोरेंडम अदुगी पाउखुम लाक्त्रबदि खुन थादोक्तुन सटलगनि हाना जेएसी न खंगनकिबा लैख्रबने हौखिबा एप्रिल की तांग 13 नुंगै द लैबा मेरा पाइबि संगलेन अमदा सखंगदबसिंगना नोंगै कापसलमख्रबा मतुंगा लैकाय अनिगी मरक्ता उंखनबा क्या थोलकपदगी महिरो एमा सिखिबा यावना तोंगा तोंगा मा थोदोक्सिंग थोलकपदगी नुंगै की ओइना खोगी मैदै तारेबा खुलसिंग असि सरकार की मैकैदगी सिक्योरिटी फंगदबा अकी तुयुम क्या पोलकपदगी ngasidi मफम असे लैबा हाइबदी नुंगै की मैदै खुलद लैबा मियोय पुंगनमक मसा मसागी मयम थादोक्तुना जेनखरे हौजिक आइन लेजरिबसी नुंगै द लैबा युम अमगी मफमदनी मफम असिदा खोगी युम सिंग असि सोलोंदुना मसा मसागी सफगदब मफम येंगदुना मियाम लोइमक चनखरे सांगा अदि तोंगान तोंगान बा पोचै क्या आमसु होंदुना चनखरे हौजिक हौजिकमक मफम असिदा करी ओरेपकदे हाइबदु मियाम पुना येंगमिनब तारी नाकलमरमदा खुल थादोक चटखिबनुंगै खुंजा सिंग अदु लिलोंग कैथेल मनिंग लेबे लिलोंग सोशल सर्विस यूनियन की कम्युनिटी हॉल दा पुन चंगजफम लौदुना लैरमखी लोइना जेएसी अगेंस्ट द क्रूएल फायरिंग एट नुंगै मेरा पाइबिना तानखिब डिमांड सिंग थबकता ओंथोक्तरबदि खुल अदु अमुक हल्लरोय हाना जेएसी की कन्वेनर खाइदेम संजोइना फोंदोरकी माना मखा तारदुना नुंगै मैतै खुलगी मियोय सिंग मफम अदुदा लैबदा अकीब पोकले लौ उब चटप ngamdre nga farmdagi nga huranba yumda yokpasa nga huranba khulgi miyoy singbu nongmai utna kian bana chingba thawong kaya ama sathare masida government tumina laisin ba yaning de fongtoki loinana lilong kaithel maning da leiba community hall da changjafam lauduna leiba miyam adubu lilong assembly constituency ki MLA Abdul Nasir Langthawala assembly constituency ki MLA Karam Syam amade Imphal West SP Dr AK Zaljin aluchingba police team amaga loinana yengsin laki loinana lilong nagar panchayat ki miyut sing yauna JAC ki miyut sing ga MLA sing amadi ASP yauna lilong nagar panchayat ki office ta nungai da oirak liba fiba masi ki matang wari sana ki tungda MLA Syam ga loinana JAC ki miyut mari chief minister ga wari sana na bagi damak jat ki hauji mak Singjamai police station ki SDPO amadi OC na luchingba police team amana mafam adu da pamda thapdok thoktana mikup nawm sing na ngak sendu na leiri इतना नोंगै कापसलीबा नुंग लंजलीबा सिगी लौ खोइबा कुंब ngamdriba threat mayamjina yum punamaksida nongai pairaga thiba tang kuntaruk amadi kuntareke thodoksidagi nungai gi mamangda tariba khoigi chingsida yum 13 leirising asi phoba changdrabaneba jaga sida security personnel ama phobada namda ngasi boda deploy tawdriba jaga sida aduna ngarang mathang nahan su pham mayam ama nga kotkre lau khara khaji kina ui madu makhoina phanthoi san thajalli adu akhoi ngangurba hak amta leitre khoida aduna ise government da hanjan haiba matamda akhoi ngasi boda nungai gi namakta si phoda protection tawre haibasu tawdri adu regadi nungai praja se asugumadi insecure oire khoi haiba jaga sida akhoi thawai manggadabagi sarukpudi akhoi safagadaba jaga amda akhoi hongrasi haidana ngasi gi step se lawrakpani yamna secure oiba permanent oiba akhoi gi security ama leitri phawbadi sugan hallaroi haiba wafam dudane ba akhoi na thokse reise ngasi gi Impact News amade atai pause khara ki khothangda layeng ngamdana laire haiduna mateng nirakhiba Bishnupur district ki manung chana laiba siren langang khulendagi KH ibom chamadi KH ibe chaubi ki masanupa lemna layeng na Jenims na sabsana hotna jage haina institute asi ki director Dr Deven Laisram na phongdora kre Impact News ga khana na unaba mana Jenims ki director Laisram Deven hai Jenims asi patient friendly oiner ro pandam da sel tum gi phibam patab laira myo singda free health treatment amadi hidak langthak piduna lakli Jenims ta ahanmagi oina maki luching makhada Jenims ki wakal manaba doctor kar pullaga trust amasu semle loinana trust asigi kaidagisu hospitals da lady ba awa tarab anab sing da hidak langthak liamna piduna mateng pangduna lakli Jenims na mamang da su lairab sel tungi fibam pataba miyo kya da mateng pikre makhata na su pikhi ni hana director Dr Deven Laisram na thazab thamlakli masigi case se khoina phajana magi parents singiga khanaraba matungda ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯒ ꯂꯦꯞꯆꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ
ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯖ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯖꯒꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯍꯖꯣꯛ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ngasisu director Dr. Deven Laisram gi miyeng makhada Jenims ki maikai dagi hauzik layeng chathari ba Khetragaw awang sab lekai dagi Mohammad Haider Ali gi loina bi event bb da lemna hidak langthak pi ki Mohammad Haider Ali gi loina bi event bb Jenims layeng duna lakhi bane adu sel thumgi fibam phattabana hidak laiba ngamdre hospital na mateng pangbi wai duna pradhan gi khutang da director gi mateng nirakhi bane Jenims na layeng bada sangba hidak lemna pi ba asida Haider Ali na apen bu fongdoroki चेक लाओ है हिदाक लेब खोट पे प्रॉब्लम मैम लाइदना अदर सुम चतबुरा माय अनाप से अमे हेंजलेब से पुखलेब पुखल पुखनिगे पैसा से वाब खोटपसीदा पारान फरुक तानरे अखोई सरकार एमएल हाई खोसे ताने तौदे फरुकना माता तौसी खोसे नंग अवाबदी यंग ngamde खो चेरग मान तौरगा से पुखलपने आई नुपी की फिल्म दोंगा हाना लेरम फिल्म दरी ngasi नुमिनिनी मुक्सुरे लाइसे खरा फगल आई वाखन हराव फाव Union Public Service Commission ki examination English ing taramanga da pumnamak ki makok tarakhrbi Tina David numit nini ki khongchatang si Imphal da ayuk pung mapan tab da thunglakre makpu All India Confederation of ASEAN ST Organizations Manipur branch na barton tawbur ki la ki bane hayeng July hum da Library and Information Center kaksing da makpu okpu ki thorom pangthokani makpu okpu ki thorom se Scheduled Caste Scheduled Tribe Confederation na Sahitya Seva Samiti Manipur amadi Library and Information Center kaksing khusam na duna sin bane Levaga sig asobo exam am oiriba UPSC exam na Tina Davina Scheduled Caste singi maraktagi makok tab ngamba ahan Scheduled Caste oiri magna kaksingi Good Shepherd School da su satuna mahiro sing interaction tawgani Tagyal lagi ITI huang ba yaro hai dona institute da sig mahiro sinanga sidagi khuthang sarahian gi kongjang sangsin ba haukre ITI campus manung danga si mahiro marina khuthang sarahian gi kongjang sangsin maga loinana kongjang asi numit manga ni sumna sathagani khuthang sarahian gi kongjang sangsil ba fawbada government asina tabi drabadi masidagi hen ba akan kongjang kya sangsil lakani hari hauzik tayal gi ITI complex manung da Manipur Technical University sagat pa maramna mahiro sahumrum laidiba ITI asi hongdok na ba thorang torokpadagi haukiba jun kunipan dagi institute asi gi mahiro singna tongan makal gi protest kya sathaduna lakibane DC Road Imphal is haina khangnariba lambi asi gi traffic point mayada kongkut laidiba lamlong kaithel gi mayai crossing maktada lairiba kom sing amadi lamlong bazar dagi awang da salaga lairiba tharoism lairak haina khangnariba ukhul road maktada kongkut mayam ama lairiba si mari lenaba department sing na miyeng sangbi yo haina Manipur People's Party na cherol amada appeal tawrakli Tara suba Monsoon Book Fair ngasidagi Nupilal Memorial Complex ta haukre fair si numitra ni toini sumna sathagani hariba lairiki mela ase yumnam lekai te leba books and coffee amasung book line Kolkata na Penguin India ga pun khusam na duna sin bane Manipur lenga ki additional chief secretary Sambu Singh na mela ase gi ribbon kak tuna haudoki mela ase da mapal lam gi lairik sing yauna lamdam ase gi makal khuding mak lairik fangal le amadi lairik khuding makta sada tara gi discount su piri State Council of Educational Research and Training SERT amasung SERT gi vocational unit na sinduna mahiro singoiba career guidance and counseling gi thorom mangasi Iboton Chana Girls Higher Secondary School da pangthokre ngasi pangthoki thorom ase maruoina hagolakliba mahiro singi punsi gi matung tarakpa masagi sana career amase madamating oina pangthokpani hana SERT gi OSD Dr. Yumnam Nandini na phongdoki hariba program ase Manipur gi district sin matungna makhata na pangthoki gi hana su phongdoki Adolescent period ta lay angang sing asida makoy gi
पुकनिंगदा चरांगनाबा अदगी मखोइना हयेंग तुंगदा करी ओइरक्कदगी हाइबदा मखोइदा खनफम खंगदबा अदुगुम्बा यामना वाखनसिदा चरांगनाबा मतम अमा ओइबनी हाइना खोइना खंजै अदुगा सिगुम मतम मसिदा मखोइगी तुंगी पुनसिदा मखोइना करी ओइरक्कदगी हाइबगीदमक्ता अखोइना मखोइदा पौता खरा पिबसी दरकार लेब्रा हाइना खंजदुना सिगुम मखोइ ट्रेनिंग असुम्बा खोइगी प्रोग्राम असे पांगथोकजबनी खोइ मथंगदा खोइ डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमकी ओइना खोइ पांगथोकजखिगनी अहानबा खोइ इम्फाल वेस्ट सिदा हाना खोइ हौजबनी Democratic Students Alliance of Manipur Desam Sindhuna Educational Institute Singda Disturbance Free Zone Oiraba Matamda Ekoi Kunai Human Resource Mafung Pana Sakupra Ngamgan have team da Ahum Sub State Level Debating Competition among us the GM Holder Pangtokre Topic Gasigo in a team Masibu support of Mairoi Kuntrataruk Aduga team Masibu opposed of Mairoi Tariana Makoi Makogi Mot Sing House Tamduna Makogi Oiba Mosan Adu pass taunanaba David asi speaker ki pungning singsin ki ngasi ki David adu Manipur University ki Center for Myanmar Studies ki director Professor W Nabakumar na speaker oiki na nakal namaromda desam gi ngasi pangthoke ba David asi maruoina lamdam asida leiriba mahiroi singda lamdam asi ki oiba tongan issue amadi problem singda ningthina vap ta dana namduna yahon bugi thawong wa am lakle asigba lamdam asida chatharak thawong asibu Karisu Kangjadaba Pigliba Mairo Sing Bunamduna Yahon Basina Lamdam Asigi Mahimasing Tambagi Lamda Sauna Singna Malakli Mahiro Yauna Lamdam Asigi Miampuna Kangminan Bamatam Oirana Lubasigi Secretary General Namirapum Edition Maitena Tamlakli कनागो मियोय अहुम मरी मरी मंगा लागा धरना फमनगदबनी माहिरो खरे रैली चलंगदबनी हाइबगी वाफम लागादी मदु एजुकेशन सेक्टर डिस्टर्बेंस पीबने देशम लवे सिगुम्बा अखोगे मणिपुर एजुकेशन सेक्टर पिरलेबे डिस्टर्बेंस सिंग अखोना तोंगान तोंगान माइकेदे येंबा याय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदगी पीबे डिस्टर्बेंस लालौबु सिंगदगी पीबे डिस्टर्बेंस एजुकेशन की तोंगान तोंगान पॉलिसी फजना सेमगा हारिबे पॉलिसी दु फजना इंप्लीमेंट तौगदरिबा गवर्नमेंट मसामंगना पीबे डिस्टर्बेंस सिगुम्बा डिस्टर्बेंस मखल खुदिमक सिंगसे अखोना देशमना छिंजरिबा सिगुम्बा डिस्टर्बेंस फ्री जोन ओहनबगी अखोई कैंपेन सिगी मनुंग चली सही असिगी मेग तांग कुनमरी दा हाइदोके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की क्लास 10 की फलदा मार्क समंगा कुनिफान फंगदोना फर्स्ट डिवीजन द पास तौरखिबा माहिरोय अमा री-इवैल्यूएशन तौरबदा अपुनबा मार्क सात्रो की मनुंगदा चमंगा निफु दोई फंगदुना टॉप 24 सुब पोजीशन दा लेरमले टॉप 24 दा लाइरे हाइदुना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लाउथोक्रब माहिरोय अदुदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना सरंगपाट थोकसोम अवांग लेकाइदगी खेत्रमियुम स्वामीनाथ सिंह अपोपो खेत्रमियुम नीलमणि सिंह अपोकपी खेत्रमियुम ओंबी शर्मिला देवी ने स्वामीनाथ एसआई स्कूल कांचीपुर की माहिरोय ने सब्जेक्ट मंगा री-इवैल्यूएशन तौबदा मैथै मेयक्ता हानना मार्क 29 फंगलंबा अदु मार्क 63 फंगलंबा लोइनना सोशल साइंस तन हानना मार्क 34 फंगलंबा अदु मार्क 63 फंगलमले हाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर खंगलखिबने री-इवैल्यूएशन सिदा पुन मार्क 15 हेनगलखिबने Manipur Commission for Protection of Child Rights na thadrok pachiro lamada Delhi High Court na electronic amasung print media singda angang singi pau phongba matamda satnagada media guidelines sing thadrok rari guidelines sing asigi makhada sai 39 gi makhada leba angang singi matangda media da pau phongba natraga documentary puthokpa matamda angang singi right ngakna nabagi warol sing yauri matang swaida break amalozage manipur amadi malam gi tongan tongan bi pau single loinana ekoi break tagi amna tuna hanjarake impact news bu migeng tadun lebiyo. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc subnatagi lak anigalasing ni punipan piba car asigi features singdi ground clearance 185 mm boot space 222 liters power steering mileage 25.17 km per liter immobilizer book tobi horo gari asi ngasi mak showroom da laktuna leire test drive kidamak lengsin birao Island Nissan near Standard Robert High Secondary School Kanchipur Imphal. Datsun Ready Go. Break matungda mayam bohman taram nokchari loina bulletin sig makataba pausing miyam da pijari
English sing ani tarada India Pumad Right to Education Act satna khrabasu Bishnupur district ke manung chana leiba Cyril Lengang tabi da leiba Cyril Turel Wang tab primary school da de ek asi satna bagi mami ta dabum tauri hiramasi ki matang da akanaba report ama Imphal dagi kilometer humdra chatlaga leiba Bisempur district ki Kumbi assembly constituency gi manung chana leiriba Cyril Lengang tabi asigi amatta ngairaba Cyril Turel Wang mataba primary school asidasu mahai masing ningthina tamduna tungi mirol fazana semkatnaba hotna hori chawrakna chahi yang khairong gi mamang da lingkhat ki school asi mari leinaba authority na ngasi fawba mityeng changbi dabana school asi gi phibam pukning nungsiningai oi hori English singani tara humdoi gi me thada akanba nonglei nungsitna school asi humdokhraba matung School Management Committee amadi mahairoi singi guardian singna hotnaduna sel khainaraga school asi amuk hana semgatkhi Chahi adumaki August Kunmarida Kumbi Assembly Constituency gi MLA Sana Sambirana School asi sangaraduna anauba school building ama sagani loinana afaba infrastructure amasung awat poja hapkani habigi thazaba piramkhi adubu hairamba wafam sing thabakta onthok pidabana ngasisu school management committee na mari leinaba singda chattuna wakat panatana karisu tawbangamdana leihori daita lobigane na khoina khanjaruba akoi kendra sigi kasal local MLA Sri Sana Sambira mag masagi maikai degi School asigi phibam ji karam hain tauri natragana mari leinaba department gi khoigi JLO da natraga director da aigi kendra gi manungda leiriba school phibam phatriba si amuta masi yengchin biu haibna singba wafam ama phawang asi bawba thambirakta baji yamna pende Phibam asi oiduna su Cyril Turel Wang mataba primary school gi class 1 dagi na 5 fawa leiba school asigi mahairoi humdra tarukna hanba leitaba thauna amaga loinana numit khudingi ka amakhak oiba school asida lairik tamba lakli school asigi oja singna su hotnaba kanbaga loinana mahairoi sing asi ningthina lairik tambiduna semgat hauri Added Ozama yauna school asida government ki ozani masung voluntary oja anina nauriba mahairoi singi lambi takhauri si school tambasna Nungai Doctor Miyam bu lai Ai chu doctor ni Miyam bu lai yang na ba Nungai 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 te Phazana sagat ni Midday meal gi chakthung uniform leinaba thadarakpa senfam amadi Borayangbi Gram Panchayat ki pradhan mateng panglakpa selna school asigi voluntary oja ani gi thagi tolop piri school asigi thamoi sokningai oiba wafam amana School Management Committee na angamba thakta hotnarabasu mahairoi singna awaba chaitheng kaya mayoknari haina fongdorakli ka amakhak oiba school asigi class 1 dagi 5 fawa mahairoi singda lairik tambiba sina hena charangnaba oiba amadi mahai tambagi phibam ama oidabagi awaba mayoknari school je pareng amakhak tang nang lai mina room je separate nai dabanina yam nungaite kaino da amana umlang sel lakani amana mu kano tarokani duna school je kitang semjan han baju pami school phalang se school building sabiyo hai jege haidi angang singsina maning da yamu phawdoro mang da yamu phawdoro angang se gyan melam ta de school phalang se loi segai banina duna school sidang ni sabiyo ai da Amaromda school asina awaba phiba mayok na duna leiringai chairak asida school asigi headmaster in charge na school gi oiba fencing serana na seasonary haina school committee na maral city headmaster in charge ki thaupuri ba ningthaujam Meghachandra haiba miyoyasi school chang naina su laktaba maramna committee asina mahakpur lokthokpa pamle School Management Committee na Meghachandra bu school asi ningthina yengsinaba hanjin hairabasu masak fawo lakhide hairi DI na DDO na JLO na mangonda school kana ba hanjin haira fawba kadraba mi sidi ekhoina magi mathakta batik sab action habadi
मासी थबक्तगी लौथोकपा अमदी तुंगी युम्बी ओरकदोबा माहिरोइसिंगबु मांगनबिदमता सिल्लिबा महाक्ति अखोई मपुनसी चुप्पा फाबा कैसुम संगद थंबा यारबा मिसंगनि हाबा पोसिमा आइगी साहित्यगी थमजनिंगी हौजिक स्कूल असदा हेडमास्टर अमग लोइनना पुन्ना ओजा तरुक थंबा मथौ तारी चलिबा चाही असिगी जुन थादा मरी लेनबा अथॉरिटीना अवाटपा ओजानी थाबिरखिबा अदु यामना थागतनिंगाई ओइ हाइना फोंदोरखली अदुबो हौजिकसु अवाटपा ओजा थाबिरखनबा मरी लेनबा सिंगी पुनिंग चिंगसिलखली स्टेट गवर्नमेंट अमदी लोकल एमएलए ना फिल्म असी यौरा फाउबा मिटिंग चंगबिदबसदा माहिरोई अमगी ममा मपाना वहंग तौरखली अमदी बिकलिबा माहिरोई सिंग असी निंगथीना मी ओइनबा सेंबा पामदब्रा हाइबा वाफम थमलखली लोइनना खोंजेल यांगना चेलिबा मतमगी इचेल असिदा चाइरेल वांग मताबा प्राइमरी स्कूल की माहिरोई सिंगना यावबा ngamlaloidra हाइबगी नुंगनांगबसु फोंदोरखली कुंभी केंद्र की लोकल एमएलए ओइना लैरिबा मीसे टीवी येंग्रबा मीरा खबर पाद्रबा मीरा टीवी लैबा ngamdragana प्रजाना खाइनरगा लैबा तारे ngasi माना ngasi अखोइगी साइरेल तुरेल वांग मताबा प्राइमरी स्कूल दा तम्मीबा अंगांगसिंगसे तुंगी युम्बीरेल ओइररोय ओइरकपा ngamroina खनबदगी अंगांगसिंगसे हाटनबा होटनबरा लारिक सुतम तमदनबा होटनबरा हाइबसे अखोइगी थमोइदा खनबा फावरे जायरेन तुरेल वांग मताबा प्राइमरी स्कूल असिसु गवर्नमेंट की मखादा लेबा गवर्नमेंट स्कूल अमनी स्टेट गवर्नमेंट ना अचुंबा नीति नियोंगी मतुंग इन्ना मखोइगी पॉलिसी अमदी प्रोग्राम कया निंगथीना चना हलबदी नोंगमा नत्रगा नोंगमदी गवर्नमेंट स्कूल की महिरोइ सिंगसु मकोक मथंग तादुना माइ पाकपा ngamlakpa yai ममा मपा ओइबा सिंगना मचा सिंगबु मपुंग ओइना गवर्नमेंट स्कूल दा महै तंबा थाबा नुमित अदु मणिपुर की ओइनदी एजुकेशन सिस्टम तसेंगना माइ पाकपा नुमित ओइदुना लमदम मसिगी पुवारीदा मयेक लाना लेहौबा ओइरगनी इम्पैक्ट न्यूज की दमक पाउदम जरीब सिंह विद्यार्थी थिंगजम तेंसुबम रनिता पुखरंबम बोबो अमरी साइखोम रुबेन चाइरेन लेंगांग ताबी कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बिसेंपुर डिस्ट्रिक्ट मसिनी मणिपुर के मनुंग हंजन मफम अयामद थेंगनरिबा महिरोइ सिंगी खुदोंग चादबा हौजिक मखाता पाउदा मणिपुर गवर्नमेंट की तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट सिंग तौरिबा थबक सिंग असिबु मियामदा हेन्ना खंगननबगी पांदमदा लाक्तिबा जुलाई 3 दगी हौरगा अगस्त 13 फाउबा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंग पांगथोकदौरी पाउगी मिफम सिंग असे नोंगमदा सेशन अनि हाबिदे नुंगथिल पुंग अमा मखाइदगी अमा लोइना नुंगथिल पुंग अहुमदगी अमा पांगथोकनी हाना डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR की चेरोल अमदा खंगलकली NHNIM की चेयरमैन ऐसाक चीसी चूना लाइखिदबगी कॉन्डोलेंस पीबद इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NHNIM की पीस टो की इंटरलोकुटर ओरिबा RN रबीना सूना कन्न होनरंबा पामजरंबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदु माइ पाकनब होनगिने हाइखिबा असि अखोइना कुपना यंगसिनबा मदे सेक्शन फमथोई हाइना कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स कोहर की चेयरमैन फुलिंद्रो कोनसम फोंदोखरे ngasi Manipur Press Club pangthokpa all clubs organizations and associations Manipur akom luke tarataruk sugma mopokumun thoramda wafamas phongdokibani thoramada the fulindrona makha taraduna lamdama sidlairiba furup kaya asigi marakta magi furup ki khanba mioi kharana furup masel marakta nungsinadana singchep thari asigum mioi kharagi thawong asi akoi pumnamna thengna fam thoi phongdoki ngasi gi akom luki tarataruk sugma mopokumun thoramada da lamdama sidlairiba tongan ba civil society organizations singi mihut singam sung mioi kya सरुक याखी थौरंगी मनुंग चना लुब असिगी अचौब थौदांग लौरंबा हौजिकना लैखिद्रबा मियोइसिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई खुमना उटकी माना लैखिनरसु माना पामजरबना मियामसिगदो वाकलोन अदुबा कंसेप्ट आइडियोलॉजिकल प्रोसेस नासिगदो शोइना इन प्रैक्टिकली तापोइना सोइना तबन हाइबगी लर्निंग या सेटपा अदुबा कॉन्फिडेंस ओवर मा स्पीच समसु पिकी मनि मनि कंट्रोल्स मेसेज को तुमिना ngasi एकोगी मणिपुर की इतिहास दा याना शेंगना लेबा नगाना का कोकी हैबगी अदुगो फॉर्म अदर शॉपर इन हिस्ट्री ऑफ मणिपुर थेंकी दमनी ब्रिटिश लाकर मतुंगा तोंगा कम्युनिटी सिंगयामा लेजरबदु नसी यदुंगा नमन प्लेजर बि मकादा मसा मसा की टेरिटरी यामा तान डिमांड ऑफ प्राइवेसी इज वेरी अनफॉर्चुनेट उड़ीपोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की गवर्नमेंट मिराई बिरब ऑल एज पेंशन विडो अमदे हैंडीकैप पेंशन सिंग बीजेपी की मेंबर्स ओरिब सोशल वर्कर नमरपम संतोष नंगसी इरोई सेंबा मनिंग लेकाई वार्ड नंबर 27 की पोलिंग स्टेशन 10/1 की मियोई यांखै तरेता फंगन बहौग्रे लोइनना ngasiदगी था खुदिंग ओइना ऑल एज पेंशन विडो अमदे हैंडीकैप पेंशन असे फंगनगनि हारी
ngasi ki thorom da social worker namarapam santos na masagi pocket gi old age pension ki oina widow sing de lupa chani chani amadi handicap sing de lupa chahum chahum khusina ki assembly constituency asi ki oina yanan bu oina ward number 5 ki oina su mioi lising amanga changma da pension pirak phangan khre loinana ma na makha tana hingliba makhai pension scheme asi phangan khigani hari aina khangat charaga uripok kendra sinba thungna adumuk pirakigani uripok sida khara sothaba jaga jing ekoina pangbe aba ekai side tege ekoi lambi oiro drainage oiro sembe aba sing ai semgolakini maru oina ekoi gi miman adraba mayam dagi wana leiraba adagi government su ubidraba mayam se ai angamba thakta mayam ga khunai ga khitang do su mokoi awana da saru yabo oina ekoi pencil gi system simadi tung goina adumak aina hinge gi disanarani haibo wafam se dum thamjak Hauzik sanabagi pauda kuntra ondoi suba Glenmark National Sub Junior Aquatic Championship da Manipur gi swimming sanaroi Mahananda Thoksom amadi Hiren Sagolsem anina gold medal amamam lawangam kre ngasi championship asigi voice group 3 gi kanglupta Mahananda Thoksom na 50 meter base stroke ta second kuntra mapan ga point nifu taret panthungpham yoduna event asida gold medal am lawki Mahananda Thoksom Kwakathil Konjeng Lekai Deleba TH Inaucha Madi Rasini Deviani ki masanupani nakalam rom the championship asida gold medal ani amade bronze medal am fankraba Hiren Sagol Semna boys group 3 ki kanglupta 100 meter ki freestyle the second yankhai mapan the point kunma thoida panthungpham yoduna event asida gold medal amasu lawki Hiren Sagol Sem Rufmal Tengtaleba S Ajit amade Thadoi Deviani ki masanupani championship ase swimming federation of India ki miyang makhada Karnataka swimming association sinduna Bangalore ge Vesa Vanguri swimming pool ngasi pawba sathaduna laki Under 19 Junior Girls National Football Championship ta Manipur Satisgarh bu maiti ba pikre championship asigi ngasi oksana ki ba group A gi leg match amada Manipur gi nupi masa sanaroi M Ratan Balana Panjal Taruk loinana Y Hemulata S Ranjana amadi H Dayana Panjal ani sanduna Manipur na Satisgarh bu yamna lakchana Panjal taranitoi sino da maiti ba piki mamang gi champion oikiba Manipur football team asibu AFC A license holder L Saub Devi na lamching lamtak pi ba loinana AFC C license holder S Manitombi Devi na manager gi thawdang lauri ba team masina hayeng ayu group A gi league match amada Maharashtra ga sanaragani championship ase All India Football Federation gi miyang makhada Odisha gi katak ta tha asigi tarataret fawba chathagani Uripok Assembly Constituency ki manung chanba Naram Thong Laisram Lekai da laibi AFC A license pai ribi Langam Saubi Devi AFC ki instructor ama oiba ngam krehari sayi asigi April 15 dagi kunifan fawba Mumbai da pangthoki ba AFC ki instructor course adu da saru ya ki bi asina course adu da mai pala ki ba galuna na football masana gi instructor ama oirakpa asida All Manipur Football Association ki mai kai dagi Langam Saubi Devi ki mafamda harauta ya ma fongdo krehari Ahanba KS Ramnarayan Sastri Memorial State Level Open Chess Tournament ki ngasi taruk super round sanab loikre tournament asigi taruk super round sanab loikibaga loinana o ningthema made HJK anina point taruk fangduna tournament asigi mangjil thab sanaroi oiri Shakespeare L S Premjit amasung Naurem Pari hariba chess sanaroi ahum asina point taramanga fanglaga matung induna chatli Juvenile Club tera sapam lerang sinduna KS Ramnarayan Sastri Memorial Trust ki sentang makada July ohum phabu sathagadab chess tournament sida rated player kun yauna sanaroi humpuna switch league round taret lamba taunari hayeng chatharageba tournament sigi taret super round ayuki pung taret sanaba galoinana tournament asi loisinbagi thoromsu pangthoklakani matang asoi da bulletin ase tension jadrigi mangwaina headline zamu na thamjari Infalis ke napet palim di porom pataler FCS ki Godown Singh Minister Biren Yengshin Kre Godown Singh ati thas ki manung salai ba hawragani ngarang dagi surakhi long na bana morga Infal gi mafam kya chau thokle adu IFC gi thomi amata laktuna semjin chajin laitri nungai da laiba maitai khol gi miyam ngasi khul thadok tuna chatna kre hauji ki waina Lilong Community Hall sangja pam loguna lairi
Laida bayi mungkin anak basing James dan lem lain guna lak pagum siren lengang kulen lagi thani pan kata ngai de mit uja terbang ngam su lem lain yang lagani amasung Manipuri swimmer Mahananda Made Hiren na kuntraum do sibat Glenmark Sub Junior Aquatic Championship da gold medal amam logo ngam kre